Yes, reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikira by'umwihariko wateye intambwe ugakanda subscribe ku Ibendera TV. Nizera yuko umeze neza, nizera ko kandi ukomeje kugira ibihe byiza, ukomeje kunogerwa n'ubuzima, ukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Tuje mu makuru rero agezweho by'umwihariko turi mu gitondo cya tariki 24 Werurwe 2025. Tuba tuzindukiye mu makuru aba aramutse avugwa by'umwihariko hano ku Ibendera TV, enda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Uti rero nje kukubwira iki muri iki gitondo? It's an update news, ni amakuru agezweho muri iki gitondo nje kugenda nkubwira gatanu kuri gatanu. Nje kukubwira yuko muri Walikale nyuma yuko M23 ihavuye kuri uyu munsi cyangwa se ku munsi wo ku cyumweru nimugoroba mu masaha y'ikigoroba agaragaye indege ya gisirikare yaje irahaparika yamara iminota igera kuri 30 maze irongera iragenda, bivuga yuko yari ya FARDC. Ndaza kukubwira byinshi kuri iyi ndege yamaze kuba ihagwa, ariko kandi ndaza kukubwira no ku ndege ya Sukhoi 25 yarashe muri Walikale nyuma yuko M23 ihavuye, aho yishe abaturage benshi bagiye batandukanye yagiye nyine ibahita. Ndaza kandi kukubwira ko M23 igeze kuri umushinga wo gushinga banke cyangwa se ikigo cy'imari kugira ngo ibibazo by'amabanke biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Bukavu cyangwa se Goma n'ahantu tundi duce twose twagiye dufatwa na M23 kugira ngo ikibazo cyabyo bishire. Hari bamwe rero bagiye kuva muri Goma batazi yuko nyine M23 ifite gahunda yo kuba yashinga iki kigo cy'imari yajya ikorana nacyo, ariko umushinga wo ngo wamaze kunozwa. Ni ikibazo kigiye gusa tukabona banke runaka yamaze kuba itangira hariya mu migi itandukanye yaba Goma ndetse na Bukavu. Ndaza kandi kubwira yuko ku murongo y'imbere ku rugamba nk'uko muyimenyereye, igisirikare cya Uganda cyamaze kuba gitangaza ko ingabo zacu ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisha abarwanyi bagera kuri 242 b'umutwe witwaje intwaro wa Codeco mu mirwano yamaze iminsi 2 barwana hagati y'abasirikare ba Uganda ndetse n'izi ngabo za Codeco. Gusa abasirikare ba Codeco bakaba bahatikiriye ku bwinshi. Ndaza kandi kukubwira yuko Joseph Kabila atari umuhungu wa Muze Laurent Kabila. N'amagambo yatangajwe na Vice Ministri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na Ministri w'ubwikorezi Jean Pierre Bemba amaze iminsi yibasira Joseph Kabila aho ari president. Kuri iyi nshuro akaba yatangaje ko atari umunyekongo, ati ahubwo n'ababyeyi be ngo ni abanyarwanda. Nyine yamaze kuba atangaza ibingibi. Turagenda rero tuganira nkubwire impamvu yo gutangaza ibingibi, undi kubera iki Bemba akomeje gutangaza aya magambo, kuki Kabila akomeje kugaruka mu itangazamakuru, birahurira he na M23? Ese yabagiye kugira gufata ubutegetsi n'ibindi bitandukanye. Ndaza kugenda mbigusobanurira gatanu kuri gatanu. Hatari hagati aho rero kanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi. Ni ku Ibendera TV, amakuru abagezweho haba mu gitondo saa 12 tuba twaguteguriye amakuru abagezweho, saa 6 z'amanywa tukakuzanira amakuru agezweho kuri icyo gicamunsi, nako ku mugoroba saa 12 nabwo tukuzanira amakuru abagezweho, tugasoza saa 4 z'ijoro tuguha amakuru aba agiye avugwa mu ijoro nyine. Hagati aho rero kugira ngo bijye bigenda neza nuko muba mwakanze subscribe ku Ibendera TV, mugahitamo kudukurikira kandi mukajya mutera comment ku makuru tubategurira, mukibuka no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, aho mushobora kudukurikira kuri channel ya WhatsApp ni Ibendera TV, mukagenda udukurikira gatanu kuri gatanu. Nge nitwa Arsene, ndaje turambura aya makuru. Yes, nyuma rero yuko umwirwano ikomeye cyangwa se yahanganishaga M23 ndetse na FARDC yarangiye, M23 ifashe Walikale. Inzi yashize nibwo nagiye nkubwira yuko Walikale M23 yamaze kuba iyisohokamo ndetse ivanamo ingabo zayo zose. Yavugaga yuko ngo M23 nyine isha ibikoze mu rwego rwo kuba ishaka amahoro cyangwa se yubahiriza amasezerano y'agahenge yashyizweho tariki ya 22
ubu mu Gashyantare 2025. Kuri ubu rero M23 ukuntu bimeze nyuma y'uko isohotse muri uyu mujyi, agaragaye ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru indege bigaragara yuko yari iya FARDC yajemo abasirikare iri mu bwoko bwa drone, yaje nyine kuba irasa abantu hariya muri Warikare nyuma y'uko M23 ihavuye yamaze iminota 30 iparitse iri kurasa abantu. Bivuga yuko ngo yari iri kumwe n'indege ya Sukhoi 25 nayo yaje ngo zikaba zishe abaturage batandukanye batari bakeya, bakaba bagiye bicwa rero n'indege ya leta. Ikibazo kiti ese FARDC yemeye ko yamaze kuba ishyiraho cyangwa se igiye kubahiriza amasezerano y'agahenge ndetse igategeka abawazalendo n'abandi bayifasha bose kuba bahagarika imirwano. Ikibazo kiraha, ese irakomeza irindi jambo ryayo cyangwa se ibitero nk'ibi ngibi birakomeza bibe? Kuko M23 yo yavuze yuko igihe FARDC yakongera gushaka kurwana, M23 iri tayari kuhita yongera ikisubiza ibice yagiye ifata muri Warikare. Naho kandi nkomeje nkubwire yuko nyuma y'uko hagaragaye ikibazo cy'abaturage benshi bakomeje guhunga muri Goma ndetse na Bukavu n'indi mijyi yose yagiye ifatwa na M23 kubera ikibazo cy'amabanki, M23 ikaba igeze rero kuri umushinga wo gushinga banki cyangwa se ikigo cy'imari kugira ngo ibibazo by'amabanki bishire yaba muri Bukavu cyangwa se muri Goma no mu bindi bice bitandukanye. Gusa hari abatangiye kuva muri Bukavu bataba batari bazi iyi nkuru, niyo mpamvu turi hano ngo tugende tukubwira amakuru aba agiye agezweho. Hagati aho, niba wari ufite gahunda yo kuhava, nyamuneka wowe utuye Bukavu na Goma ndetse n'ahandi hatandukanye, uretse we witonze gato. Ahubwo rero icyo nakubwira, bahaye Tshisekedi amahirwe ya nyuma M23 kuko yavuze ko abaturage aribo bagomba kwicungira umutekano. Bivuze ko FARDC, wazalendo, abarundi ndetse na FDLR nta nzira bafite yabageza i Warikare, keretse M23 gusa nihitamo kuhava burundu, ariko ntabwo irahava kuko nakubwiye yuko iri mu mujyi w'ubucuruzi, umujyi uvamo amabuye y'agaciro akomeye cyane hariya muri Warikare neza werekeza Kisangani. Bwako M23 nayo ariho irimo irarwana yerekeza Ikisangani. Kuba yajya guva ifata Kisangani bivuze ko mu gihe M23 yabifite Kisangani na Uvira, ngo ubufasha bwa cyangwa se umusada waturuka ahandi ariho hose ujya Kinshasa waba utagishoboka, bitewe nuko ngo M23 ariyo yabiri gukontrola inzira zose zaba iz'amazi, kuko kuva Warikare ujya Kinshasa n'ukwambuka amazi. Bivuze ko M23 yabiyafite hose ikanagira na Uvira, bivuze ko umusada wabugoranye nta kindi cyaba gisigaye. Tshisekedi yaba ari mu marembera abishyira kuba yahigenda ahirikwa nyine. Reka kandi nkubwire yuko nkomeje mu yandi makuru, nkubwire ko igisirikare cya Uganda, ingabo za Uganda UPDF zatangaje ko zisha abarwanyi 242 b'umutwe witwaje intwaro wa Codeco mu mirwano imaze iminsi 2 ihuza abasirikare ba Uganda ndetse n'uyu mutwe wa Codeco mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'igisirikare cya Uganda UPDF kandi rigaragaza ko abarwanyi ba Codeco batayeye ibirindiro byacyo igihe biherereye mu gace ka Fataki mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yabaye ku ya 18 na 19 Werurwe 2025, ikaba yarasize uwo mutwe ugize inkomere nyinshi ndetse n'abarwanyi bawo baricwa, aho ku wa 18 Werurwe hishwe abarwanyi 31, mu gihe ku munsi ukurikiyeho hishwe abagera kuri 211. UPDF kandi yatangaje ko ku ruhande rwayo hishwe umusirikare umwe, mu gihe 4 ngaribo bakomeretse, ndetse ko hari abo bakomeretse nyine bahise bajyanwa muri Uganda ngo bahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho, kandi bakabizeye ko bagomba kuhita bakira vuba nyine. Ingabo za UPDF kandi zagiye muri ako gace mu rwego rwo gukumira kw'inyeshyamba z'umutwe wa ADF zakomeza guteza ibibazo by'umutekano muke kuri Uganda. Igikorwa kandi ingabo za Uganda zifatanijemo na FARDC zikomeje muri operasiyo yiswe Shujaa, ni operasiyo Shujaa nyine. Icyo gisirikare kikaba cyatangaje kandi ko umutwe wa Codeco ugira uko ukorana na ADF wari unaherutse kugaba ibitero ndetse no gukora ibikorwa by'urugomo ku baturage b'abanyekongo mu ntara ya Ituri, by'umwihariko wo mu bwoko bw'Abahema. Ibyo bitero kandi byasize abaturage benshi bahasize ubuzima, barimo abagore n'abana, ndetse naho bari batuye hangizwa bikomeye n'abarwanyi b'uwo mutwe, bituma bamwe bakwira imishwaro. Ingabo za Uganda kandi ziri muri Fataki, Bunia na Mahagi mu rwego rwo guhangana n'imitwe yari imaze igihe yarabuje
yakajije amahwemo igihugu cyabo binyuze mu bitero bya hato na hato yayigabagaho. Izo ngabo rero kandi zitezweho kugabanya umubare w'impunzi aho ibihumbi by'abaturage baturukaga mu ibyo bice byo mu burasirazuba bwa Kongo kubera umutekano muke, ndetse bakaba barajyaga mu Bugande kujya gushakirayo cyangwa se gushaka ubuhungiro muri Repubulika y'Ubugande cyangwa se muri leta ya Uganda. Reka kandi nkomeze aya makuru nkubwire yuko Joseph Kabila ntabwo ari umuhungu wa Muze Laurent Kabila, nyina ni umunyarwandakazi. Ni amagambo yatangajwe na Visi Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba amaze iminsi yibasira Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu. Kuri iyi nshuro akaba yatangaje ko atari umunyekongo ahubwo n'ababyeyi be ari abanyarwanda. Ibi Jean Pierre Bemba yabitangarije mu nama yabereye i Kantamo kuri uyu wa gatandatu ushize, aho akomereje uruzinduko amazemo iminsi hirya no hino mu gihugu, harimo aragenda asura abaturage bagiye batandukanye. Impera kandi z'ukwezi gushize ubwo mu ntara ya Bandundu, Jean Pierre Bemba yatangaje ko Joseph Kabila atari inyuma y'umutwe wa M23 na Alliance Fleuve Congo gusa, ahubwo ari nayo washinze umutwe w'abagizi ba nabi maze igihe warazengereje intara zavuye mu cyahoze ari intara ya Grand Bandundu arizo Mai Mai, Ndombe, Kwilu na Kwango ndetse n'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kinshasa. Kuri uyu wa gatandatu i Kantambo rero Bemba yagize ati Joseph Kabila ntabwo ari umuhungu wa Muze Laurent Kabila na nyina n'umunyarwandakazi. Ise akaba yarasize ubuzima mu ntambara yo kurwanya Mobutu. Izina Kabila Kabange yarihawe na ngo Mukena waje kwicwa. Bemba kandi wanagarutse ku mpamvu zamuteye gushinga umutwe w'inyeshyamba wa MLC, yanatangaje ku mugaragaro ko atigeze yemera impinduramatwara ya AFDL yashinzwe na Laurent Desire Kabila yakuyeho umunyagitugu Mobutu Sese Seko. Binavugwa ko yari afitanye umubano wa hafi na se wa Bemba ariwe Bemba Saolona, Jeannot Bemba Saolona, kandi wavutse ku wa 3 Nzeri 1942 agapfa ku itariki ya 2 Nyakanga 2009. Yari umucuruzi ukomeye w'umunyekongo wabaye minisitiri w'ubukungu n'inganda, akaba na senateri wa Equateur. Yafatwaga nk'umucuruzi kandi uzwi cyane mu gihe cya Zaire, kandi yari n'inshuti magara ya Perezida Mobutu Sese Seko Mboko Bendo wa Zabanga. Ise wa Jeannot Bemba Saolona yari umubirigi, naho nyina akaba umunyekongokazi. Ntabwo yize bihambaye ahubwo yinjiye mu mwuga w'ubucuruzi. Bemba ubu yaje kuba rero abyifashijwemo na Mobutu Sese Seko, umwe mu bantu bakize muri Zaire kandi agenzura ihuriro rinini Skibe ry'ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kohereza ibicuruzwa hanze. Umukobwa wa Bemba Catherine Bemba, mushiki wa Jean Pierre Bemba, yashakanye n'umwe mu bahungu ba Mobutu witwa Nzanga Mobutu, bakaba ariwe bakomeje kubana no kuri ubu. Nshuti bakunzi bacu rero munyemere ngane ku musozo w'amakuru yaragezweho, mbashimira uburyo twabanye by'umwihariko twatangiranye kuva ayo video itangiye, kuva ayo makuru atangiye tukaba tuyasuzanije uw'agaciro. Iby'agaciro rero kubagira, murabizi kubagezaho amakuru n'inshingano zacu, mu gihe namwe kuyakonsoma ari uburenganzira bwanyu. Hagati aho mukomeze mugire ibihe byiza, ndagaruka mu kanya mu yandi makuru araza kuba agezweho.